Dear Manipur, YouTube channel na subing bir bayam pup nang po muka na taram nok sari ahan badayam na maru iba pawa mapam kolle ki lokot chage sunuda nong alam dai pawa kam na kre lal lephan ge hai badi kuki sing na lai riba mapam kombing to Ranjit Kuki narco terrorist sing na matam kaya gi mamang dagi sa tharag liba sugnu gi attack tangarang ahing subom amadi nong may kap sin duna attack sa tharag padagi nong alam dai phawba khun ngak liba sing na handu na kap na ki kuki terrorist sing aduna nong alam dai pung mari phawba sugnu gi tongan tongan mafam da bom amadi nong may kap tharag tuna landarak ki landarak padu da sugnu da liba state force amadi central force yaw na may tay khun ngak pasing na su handu na kap na ki adu bu nong alak pada nong may kap pagi thodok adu lep ki nong may kap lep ki ba adu security force sing na sing thak ki saruk sing da thi hum bagi thabuk sa thaba horak ki ba dagi lep ki ba oiram ba yai hairi pan ba yai hau ki ba tang tara ga mari dagi hauduna akan mong da kuki militant sing na paba makal ki khulai sidin aduna ngasi pabu lep tene tek sa thar ki bani amarom da sugnu gi mafam kaya da bom amadi nong may kap tharak liba asi lephan ge hair badi ma khoi gi leifam da security na combing operation sa thaba ga loina na mafam adu da leisin ga da bani maduna trabadi makata na sugnu asi lanbung oi ki gani mitai dia lan taubanate lan ngak thokpani kuki sing tak thokhrabadi mitei sing na makata na nongmai kaplak loi hauzik oiriba phibam asidi kari oire kadoribano haiba tambangam de haina sugnu kendragi MLA ke Ranjit na phongdokkhre aduga mathangi update asina kuki gi potlam sing imphal da puraktuna yuanba matung da thengnarabadi yeknaba amani haiduna akai atoi thokani mema kuki sing na puthokpa potlam sing imphal da puraklaga yonbagi thabuk makata na chat thabe yaroi kariguma makata na yolam labadi kuki kulai paiba sing bu sogot pani haina logani haiba fox ki women wings Manipur Women's Federation MWF na section watham lagli imphal is ki thongju boroi makhong da leiba MWF ki office ta fox MWF amadi khoirambal ima kaiten joint coordinating committee na sinduna pangthoki ba pawgi mifam amada KIKJC ki convener ima laisram memana phongdok laduna makata na hai kuki phurup ki miyoi sing na puthokpa potlam kaya imphal da yoraptuna miyam da yorle haibgi sabsab khutam sangdam phanglaba matung da ngasi fox MWF amadi KIKJC na Nagampan Kasturi Thong Birti Kendrajit fly over bridge makha ge koi beda kan drive sa thaki polam kaya su phagat ki fox amasung MWF na sangsilak pokhongjang tak thinpam bising na saruk yaduna lagli kuki khulai pai bising na yelhu purup sing na sathar liba miyot minai sing asi khangna miyoi kharna kuki sing puthok polam sing kaya yonduna makhoi gi sentok lambi piriba silai bakti bani makhoi gi sentok lambi piroi da bani haiduna apunba oina yana duna laklaga ngasi kuki sing nu puthok polam kaya yonbagi thabuk chathare makhoi na kuki gi polam sing yorle haibasi sabsabu khudam phangbadagi drive asi sathaki bani hairi ngasi gi drive adu da miyai kudlom dagi kuki sing nu puthok yongchak hawai rasma amadi morok nu sing polam kaya fagat ki thawong asi fox MWF amadi KIKJC na hakchin lawi makata na sigumba thong asi sa tharamba thengnarabadi kuki kulai paiba singsu saugotpa miyoi ni haina lobaga loina na maduda thorokpa fafattagi teksak pumna maksu masa masana pujagadabani haina su section watham lagli aduga mathangi update asina kuki militants sing yamna toina nongmai kapsilakpa mitai khulkaya da state security force na ngak senbagi thabuk lokhatkhre pawase kangli pakki maira news service tagi lokhatchabani Imphal East district ki manung sanna sing amasung tampak ka tainna na leiriba mitai khulkaya da kuki militants sing yamna toina nongmai kapsin duna landarakpa asidagi ngak thokna manipuri lengak na state security force sing thamduna ngak senbagi akan ba thabuk lokhatpa hokre khongthang asigi manung sanna sanjelok sinam khulgi akoi bida manga suba IRB amadi taret suba manipuri rifles kanguna ngak senbagi thabuk hokre mafam kaya da bunker saduna kuki militants sing thengna ba madi takthokna bagi matam suna ba khuchu khulai thamlaga sem saduna laikre Imphal East district ki nongpo kaithen manbi mafau dam gi sarukta sutaruk suba IRB gi kangbu thamduna ngak sen bagi thabuk hokre masita natana kaithen manbi gi maya laikhong da sutaruk suba IRB na ngak sen bagi thabuk lokhat pata natana itham amadi tumukhong da sutaruk suba IRB gi personal kaya thamduna akan ba mong da ngak sen bagi thabuk koikhatpa hokre aduga mathangi update asna lanpham oiriba sugnu da combing operation sa thabadagi nakal animak tonong mai kap na ba lepkhre haukiba February 10 ka mari dagi hauna ngarang ahing phabu kuki militant sing na sugnu gi tongan mafam sing da bom amadi nong mai kap sin dura landa silakra matung da ngasi ayuk dagi central force amasung state security force ani gi combined team na combing operation sa thaba haubadagi nakal animak tonong mai kap na ba lepkhre pause asna phangba pawgi matung ina dinga si upung nipan makhairam tabadagi BSF state security force Haibadi Kaksing District Police ki SP Additional Operation amadi Commando gi OC ne lusing ba team asina sugnu gi mafam ayam bada combing operation sa thaba hokre combing operation asida yum khar da sang dur yengsin bagi thabuk sa thaki mifa mi pundi amata yaw khidi ba leite ngarang ahing pung tara gani thoiga makhai rum taba phawbada kuki militant sing na nongmai kapsi lakhi madudagi ngasi ayu angan bada matat khara ka pa horom laga pung nipan adoi dagi amuk hanna nongmai kablak khidre hairi Pawasin High Combing Operation Assist Churasanpur District ke manung sanba sugnu ga taina bada leiriba laloi fai amadi dongyang hai buku ki militant singge asoba kem
अमगुम लेरिबा मफम असिदसु असम राइफल्स अमदि स्टेट सिक्योरिटी फोर्स की कंबाइन टीम ने ऑपरेशन चथकी हाइबा पाव फंगी नकल अनिमक तो ऑपरेशन चथबा हेक हौबदगी नोंमै कापा लेपखिबनी हाइरि खुंजा कयाना पाउसे असि वरी सानबा मतमदा फंगदोरपगी मतुंग इनदिंग असि चथकिबा कोम्बिंग ऑपरेशन अदु ममिंगतगी ओइना चथकिबनी मसिगी मखाताना नोंमै अमुक हन्ना काफलरoi हाइबगी अरेप लेतबा माली खुंजा सिंगना पामबदी अरोइबा अमा खंगदोकपा असिनी मदु नत्रबदी ngehek leitana nongmai amadi bom kapsilaktuna khunja sing leifam safam khangde lengakna sum mafam chaba ama yengdaga khunja sing thambinabagi thabuk chu paikhat pide maram aduna lan asi loisanna ba lengakna chap chaba thabuk paikhat piu mamingtagi oina laigi soidana ba tawnabagi mawngdi tawbiganu haina su phungtorakhi aduga mathangi update asina hygiene pot ta cake kakpa khudol pina ba phijang khanduna sel yamna changhan ba yengsinna ba wamagi mioi kunna saba yengsin kanglup ama semkhre wakhalon manaba apunba wama kanglei pakki अथुब ओइना एग्जीक्यूटिव मिफम अमंगरंग अयुपुंग तरागा मखाई ताबा मतमदा वामागी प्रेसिडेंट मोइरांगथेम नाउखोंबा मितै अमदि वाइखुम गोजेन मितै अनि नमय टेंबल लौदुना तेरा मय लुसुंग द पांगथोखरे मिफम अदुदा वामागी एग्जीक्यूटिव न कुपना खन्नरबा मतुंग दो वरेब खरा येतनबा लेतना लौखरे हाइना वामागी सेक्रेटरी पब्लिसिटी ने प्रेस ततरुप सेरोल अमना हाइरि सेरोल असिन हाइ वरेब सिंग अदुगी मनुंग द मपाल लम याउना अवाना तारबा हिंगबगी लंबी वारबा मियोय केदा सेल अमदि साना थकनबा मतेंग पांगदुना लाकपा अमदि लेबाकी अचो अचोबा थौदो वाथोक सिंग द मंजिल थादुना लाकपगी मथकता हौजिक इरमदम असिदा नोमकांगदना मितुपकी चटनाबिदा लुपख्रबा इरमदमगी चटनाबिबु काउथोकीदुना मितुपकी चटनाबिदा हेना लुमना लौख्रबा कयासिंग असिबु सुमथोकनबगी दमकता वरेबसु लौख्रे लोइनना मतंग साना थिंगौद्रबदी नोंगमदि मितुपकी चटनाबिदा इरमदमगी महौसादगी लेजरकलबा चटनाबि कया मांगखिबगा लोइनना सेंथोकलंबि वारबा नोंगमगी सूरगा साजबा कयादि अवाबगी मथकता अवाबा सोइदना ओइरगनी हाइरि वरेबसिंगी मरक्ता ngasi lamdamsigi yelhomisingi mahusada चटनादुना लाग्लबा फजख्रबा मितैगी लुहोंगबगी हाइजिंग पोता केक ककपा खुदोपी नबा कयासिंग अमदि लुहोंगबा लाना थोरमसिंगी सोनपुंगी अकोइबदा फमलिबा भाबोकसिंगदा मपान नाइदबा सेल थाबगी चटनाबि अमदि लुहोंगबगी फिजंग खनबदा थाथरिबा सेल कयासिंग असि मतम साना थिंगौद्रबदी लाइरबना खुदलिंगबा इरमदम असि नोंगमदि मितोपकी चटनाबिदा सोइदना लुख्रगनी हाइरि इरमदमगी चटनाबिबु कन्नबगी दमकता तंगाई फदना वरेबसिंग असि लौदबा यारक्तबदगी लौबनी लोइनना अथुबु मतमदा थबुक ओइना पांगथोकनबगी दमकता मियोय कुन्ना साबा यंगसिन कंगलुप अमा सेमखिबगा लोइनना अथुब मतमदगी थबुक हौनब होनरगनी असिदि मितोपकी चटनाबिदा इरमदमगी मियोय कयादि हिंगबगी लंबी ममी समलगली मसिना मरम ओइरगा नुक्सिरबा मरुक मपांग मरी मता कयागी थौदोक वाथोक कयासिंगी चे पाउ फंगलबसु सरुक याबा ngamlaktre maduna इरमदमगी इचिल इनाउ खुदिंगना मितोपकी चटनाबि मतौ तमदुना सेल हेना चटनाबगी हेजिंग पोटकी फिजंगदा सेल हेना थाथबक केक ककप खुदोपिनबा लुहोंगबा अमदि लाना थोरमगी सोनपुंगी अकोइबदा फमलिबा मियोयसिंगदा सेल थाबगी चटनाबा सि खुदोक्तगी तोकपिनबा वामाना हाइजरगली अरोइबदा वामागी सेरोलासिना हाइरिबदी वामागी वखलोन असिबु इकाई खुमनबिरक्त्रबदी थौरम पांगथोकलिबा मपुसिंग वामागा सोइदना फामिनरबगी मतम लौजरकनी वामागी खोंजंग असि तुंगी मिरोलसिंग अमदि लाइरबा म्यामगिदमक यंगलगा संसिलक्कदौरिबा खोंजंग असिदा इरमदमगी मिपुं खुदिंगमक सौगतपियु अमदि मतेंग पांगबियु हाइजरी अदुगा मथंगी अपडेट असना उखरुल द पॉपी पंपिसिंग यांथतकिबाबु सीएम बिरेन थागतबा फोंदोरकली मणिपुरी मियामना थवा याउना अमदि पुक्सेल सेंगना होनरबदि मणिपुरदगी मयाई काबा ड्रग मरु फंगना मुथतुना अफबा खुनाई अमा सेमंगमगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सोशल मीडिया थादोरकपा पोस्ट अमना हाइरि सीएम ना मखाताना हाइरिबदि लेंगाकना सतरकलिबा वार ऑन ड्रग की खोंजंगबु सौगतलदुना वुंग तंगखुल रीजन उखरुलना ngarang रोदौ कनोंलोंग लुंगसांग सिटी कतमाउनलोंग रामबाग कातामनाउ लोंग अमदि इथा कातामनाउ लोंगी थौमिसिंग उखरुल डिस्ट्रिक्ट की लहौ विलेज ता पाकसन थारंप पोपी पंबिसिंग याततुना मांगहन किबिदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन थागतपा फोंदोकलदुना सोशल मीडिया थादोरकपा पोस्ट अमदा वफमसिंग असि फोंदोरकिबनी पोस्ट असिना मखाताना हाइरिबदि लमदम असिगी नाहारुल सिंगबु मयाई काबनि सादगी कनबंग नमनबगी पांदमदा नेमगी वांगमदा थारंबा पोपी पंबिसिंग याततुना मांगहन किबा अदु थागतनिंगाइनी लेंगाकना संसिलकलिबा वार ऑन ड्रग की खोंजंग म्यामना सुमपुंग फाना सौगतपिदुना लमदम असिगी ड्रग फ्री ओइबा लमदम अम ओहेलसि हेरकली अदुगा मथंगी अपडेट असना मंगा सुबु आईआरबी की पोस्ट की नोंगमोय अमदि मरु सिंगलौखि हाइबा नहा तरुक असि कोर्ट पुथोरकपा मतमदा मसिंग यावलबा मियाम थुमजिलक्तुना खुदक्ता थादोककदबनी हाइना इरांग हौरखरे थासिगी तरहुमदोई की नुमिदांग इम्फाल ईस्ट की सिंगारन टेस्टपुर लेबा मंगा सुबु आईआरबी की पोस्ट की मियाम हौरक्तुना नोंगमोय अमदि मरु सिंगलौखिबा थौदोका मरी लेनना थासिगी तारागा मरी द पुलिसना फाकिबा मियोय तरुक ngasi कोर्ट पुथोरखरे पुलिसना अकनबा सेक्शन थौरंग लखुतुना मियोय तरुक अदो उरीपोक सैरा कोर्ट कम्प्लेक्स ता लेबा सीजीएम इम्फाल ईस्ट की कोर्ट पुथोकी अदो मियोय तरुक अदु कोर्ट पुथोखरे हाइबा ताबदगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंग यावना मियोय कयाना कोर्ट कम्प्लेक्स ता थोमजिलक्तुना मराल लेतबा मियोय सिंग फजिनबे यारोय मखोयबु कंडीशन यावदुना थादोकदबनी हाइबा खोलाव सिंग लाउदुना खोंजंग सिंगसिनकी मियाम अदुना कोर्ट की गेट शो फावुलोनसिनकी मदुदा सिक्योरिटी फोर्स की कंगबु गमुकनकी मुकनबदुदा
मरम ओइरग नुंथिन पुंग मरी तरप फावद मिहुइ तरुक अदु कोर्ट कॉम्प्लेक्स तगी पुथोखिब ngamdri irang kansilappadagi mafam aduda RAF ke kangbusu laktuna ngaksenbagi thabuk chathaba hukre hairi pause asina phangbo pawgi matung inadi mihuइ taruk adu ngasi nungthin judicial custody da remand pikre hairi panbe abadi mihuइ taruk adu thasi ge taraga mari de Imphal East District Police na tongan mafam singdagi phagat khibaga loinana chief judicial magistrate court numit adu da puthokibaga loinana police custody da lairakibani adu ngasi remand ki matam lau बदगी कोर्ट पुथोखिबनी मकोई तरु पुलिस ने फगत किबन नुमित अदु द पुलिस ने सथकिब ऑपरेशन दा इंसांस राइफल्स मरी AK गाटक अमा LSR मैगजीन अनि 9mm गी मरु यावबा अपिक बॉक्स तरागनि थुइ फगत पंगम खिबनी थासी की तरागो हुमदोई की नुमिदांग दा मसिंग यामनबा मियामना सिंगारन तेजपुर दा लेब मंगा सुबा IRB की पोस्ट थोमजिन बगा लोइनना पोस्ट अदु दगी AK-47 6 कार्बाइन मरी 303 राइफल्स अहुम LMG अनि कार्बाइन अनि अमदि तोंगन तोंगन मखल की नोंमै मरु सिंग लौखिबनी थाउदोक अदुगा इकान कानादना MPTS पंगै द सुमियामना नोंमै लौना बथमजिलकपदगी इरांग लक्सिनबा होनबदा सेक्युरिटी फोर्स ना नोंमै कापदा मियोय अमा सिखिबगा लोइनना अनिना सोखिबनी थाउदोक अदुगी मखा तारकपु इना थासिगी तरागा मंगा दा मंगा सुबा इंडियन रिजर्व बटालियन चिंगारेन की कमांडेंट H बलाराम सिंह MPS ना थोखिबा ऑर्डर अमना मंगा सुबा IRB पोस्ट अदुदगी JC के बिनोय सिंह हबिलदार KS खाबा लियांगमै राइफलमैन सनातोंबा सिंह बटराई थबुक तगी सस्पेंड तौखिबनी